Acordando kay durante el press briefing na City Hall de lunes, ya confirma el City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, kaya rekomenda ele con el Alcaldesa Maria Isabel Climaco Salazar para planta kaso administrativo de neglect of duties con el Ingeniero del Ciudad Luis Vicente Despalo, con el jefe del OCNR Ingeniero Ray Gonzalez y de un empleado. Relataw na asunto del illegal quarry na Sitio Pulang Lupa na baryo de Sinubong. Pero asigun con Despalo, no hay ele que hace na mencionaw asunto. Taasegura según ele que ya hace ele el di su trabajo. Por mí, di mi conciencia limpio sa allí. No hay locura siya hace. Una ya según niya pasa na DENR y OCNR el aplicación del quarry permit antes pa el llega na su oficina. El su oficina según el yaman verify, siya sige na proseso el aplikasyon. Y base na mga dokumento que entrega con ele el DENR y OCNR, todo man según ya kumpli con el mga requerimientos. Una vez según no hay masya problema el mga papeles, taman forward ya sila con na oficina del alcaldesa para na approval. Out of respect to DNR also, i-evaluate siya sila kung ese. They have issued an ECC, kaya sir, okay al area. Appropriate materials to be extracted. And then it was reviewed by other office. Siya naman tayong kita OCNR na ali-check yan. Amo yan siya kay the last step before the mayor signs the permit, kumigo. Among katablayo, as far as volumes are concerned and the meets and bounds of the application, ay silang jamon role lagi. Sita acorda ya reklama el management del ecozone contra con el quarry operator kaya man encroach o ya entra ya na area del ecozone. Pero asigun con Despalo, responsibilidad ya del DENR para mira y corrigir con el asunto del encroachment. It's the DNR and OCNR. Natural resources Na sila sa naman inspection ali whether the applied area is really there. A mediante con habla si Despalo, ay respeta ele si cosa man el desisyon del alcaldesa acerca con asunto. Pero derecho también según di suyo para saka legal assistance para defender kundi su cuerpo. Siguro sige lang kita as a good follower, as cosa pero mira na kita the legality. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.